Oh, awi gena mastu namu sidem. Hainge Ratu itu dane sidamian sane banget suksemuyang titiang mawet sangkaning paswecan ide yang pramukawi pina kejalaran titiang sekedrama dari saking desa Pekraman Apuan rahina wengi mangkin ngaturakan gak dikunang carita Cupak bergolo kowe carita
sing igal nen. Gede aspunan gede sesapian ngayo made punyan tieng ngelatunangan memen putri umane dini di desa Sadik apa orang deh ayo sedurung titiang lantur ini ayah titiang pengajang lu gerayang titiang matur suksemu taler ngaturan penganjali umat melarapan antuk pengasung karo Om Swastiastu dajan-dajano assalamualaikum mau ngene no sekarang dek ngesuk semua taler sedurung titiang lantur ngiring titiang matur suksemu majang ring Gustin titiang taler Suryan titiang sing dahat suksemayang titiang nah yen baos titiang ring sekalong ya ide sesuun titiang riki sane melingih ring puragen taler ring sesuun titiang ring kaler jantan sampun dados sinungil patut nggih patut sing patut tiang kal mulihnya doh nah sekalana lantas tiang maro lantas tiang boleh nganya riki sekemon kirang langkung ampurayange niki ampun antara Sading dengan Apuan harus bersatu nge pangsing birago bisa orang ajak balik Sading mau jagur Apuannya dah bemani kok Apuan sing Bang Nunas kan kedek atin dia mereka dini maksud muspo jarak kan pacala pang Nunas kena malu jangan pikir nih jani busa Nunas jani ngayah ngigal dan biar Nunas nih kendahan dia biar Nunas kita kena dia aduh merasa bengong tiang cen mawe nem bengong insing teh bersatu banyak Sadingnya dok kapan menurut si Dayang ngomar yang ini puniki agang yatnya doe tol sekewalo lantas banyak Sading yang lungo itu sesuai ngaleren kadi rasa sing babakat capat nge we bapak ini dini jak kene keto jani en bodi apan len yo ampura bas keliun banyak kadang-kadang pok yang iwi leng-leng aja masih pinjauh amat toh yen singgah sing ngede kopi yo nah nebo aji kudoman pajang iki banyak iki yen ngayah lantas ngaler yen pitung jang di dina sing kena ben ngitung jumlah harga nilai uang itu ben subaktin banyak iki yen tadi ben tiang ngenahange kadang tiang nyak pegideh nih nyak ya yo pangado angon titiang jatuh di ini toh tiang nyak pegideh ada tak balu sih yang nutruno nih betul nah ada lantas titiang jani dini sing adolen tuah di posisin segara sakewala nu masih wawidangan jagat kediri rajo nah yen ni raos titiang meh ada subuh slide di ban langkung titiang mesomahan tiang nang bekong nih sing penasar gelem nyerap pangtayangan pok nyel penasar ngalah lantas soma me subuh ada slide di ban mesomahan mekuranan sing lah panak sing idang jangan panak kita yo kene bangke di dasun tunas jange sakewala luwung ruwo binedone ada metimpal ane cen luwung ne tiang lantas tiang manuduk pianak ni angon di tiang rumah saudara suluh panak tiang ane banuduk kadar tiang imade sambut sogara Gus
Melana nyongkok Gus. Ayo lho. Nah, nek man bekal sanunak di pura. Sarencana. Siro mau masuk, mau maju silakan. Ada uang. Nyen apal ano cerako. Yeh, weh. Uang untuk beli jajan besok. Ayo, Gus. Apal bedek gitu ya. Nah orang ano cerako do dato jelek do apa? Masa gitu sastra Bali ya. Ano cerako gato mengabo sewala pada jaya. Ano cerako do dato jelek. Wong dah rokunen. Apa luang memen jadi kau ah. Men bekong, ne subot tengah ini bangunan iban nyai ini. Nana beli, jangan sang di tu beli. Lautan. Era. Ikan abang ku angkuk. Woi, Udah gitu ngigel nggak ya? wah beli. Weh dah lu bungut bolong atau bolong kah ya? Jangan deh atuh. Ken. Woi, serajani nyana sang teman ni kon ninggalan goyang tak beli. Ajan pak. Baik bapak ajong. Wah, ban banyak sade ne. Bengal ajong. Kok biar ni anak-anak muda ni beli. Onyang teman tekan goyang ada tanda beli. Boyonya. Tuh saya kok kape tuh. Boy anak muda demen goyang sekali jenangnya begitu tuh bongkok pedat mie. Kaknya kak. Nya. Jualnya boh. Sebab toleh beli. Gen. Tonen karuan beli kal mang cang mang ya tu sebuah ngut ya. Supaya yang orang nyak berdingah beli, bertepokan beli san. Nyiak nyi. Nyiak lah nyi. Man beli kengkeng lah, man bang beli lah dah. Ye. Beli sebagai kepala keluarga. Beli itu harus melindungi nyai. Nyi kan tak mau lindungi. Kamu lakon dah. Idah abo satu. Ayo. Nenek satu sekan dek orang lah. Pang sing kene gitu nih bawa pedang saya dah. Saja beli. Saja, genyak awak itu pedang cek saja ngem lentet saja nih aja ngomong nih. Beli kene. Apen jelek nyi, apen luang beli masihnya orang lah saya dah. Ada zaman lengah anak. En kutang dari sadingnya paling agak ngempel ye kan subari. Kewak mana? Aduh. Jak makajang peleh entar nih rago tepok kadang balpan bekong tu ah sebab ngelah tuna lah jenang adi ni. Ya
kok. Sing uko pidan pekide sik melo putu putri. Sing nyadang sumbau. Sing ngene. Entiang kadang-kadang bani ya somah kadang sing gitu. Terus aja Pak. Pas kene potong somah tiap Pak. Boy. Boy. Nah, yang ini Pak, iya. Aja Bu. Awak nama raja. Mau tato. Sekarang ni, boleh ya Pak? Bulenan. Halo. Aeng bana nyatat somah nih. Halo. Wah, benar. Ajak jangan, yang mikir banyak sading yang majangan utawi medar kan piring ini lah jam orang kan lo uya sambal kuah capluk celeng ajak jang pulas bungkar mesti ngerok Pak bungutnya kriak enak po kadem dene na suka ban yen uliang kang jani nang lautan itu lalu itu nih kalian ngarit nyeng kajak di pondok tuh sing bedah banyak belah pelengin lah cek orang kan sakit saja ini nih Wei, main malu, udah jangan bawa aku hai. Yu udah kan, main malu kan. Nanti aku pergi main. Dan ajak cang ada tuni tak beli. Disagot lot, ponok gelah tak beli. oh nyen Yoi, pekak bayu. Angsekan ya dingah beli, bag-bagnya nih kupeng beli ya. ayo lalu nah boleh Kak Bayu ke pondok lalu sekan deh orang Ya kan lupa ngabian itu beli. Oh begitu. Jadi kelas udut nih pekak bayu totonan tuh. kelas sudut nih Kelas udut nih. oh kelas sudut nih lu betul begitu Subuh jadi gitu pas yang ada di tengah pondok. oh Ceng teko ya pekak bayu ke mau ke tengah pondok ya. kemudian Nah udut nih kelas. Yang orang ngelain udut bang tawang dia. suruh lagi udut nyilai itu hah Beli. Yang tahu nanti sangat beli saja nak beli. Ingen Masa aja barang cantik lah tak beli. Jak angat kan bala lipi mentas diamang nak beli. Barang cantik lah yang ada tutun. Meng jantung ibu anggap lipi mentas jambang tu oh mana kelasnya mentas jambang bang ha ini nyajang polon dene anggap je lipi mentas jambang mana kelasnya semua keluar Nan ada top satu yang apang dawa bian beli. Nan jadi ni kengkeng ni beli. Ingen hitung nih Man pianak ni dijos buat tengah saya ada ngena. di made samut segara iya saja mau kelok mah Anak cang malung lot beli nah. nah Ada sama segara bangun deh. Oh, dah out dah ni. Nao kale sampunaya. Nah deh lautan deh yen kene lah Ngerang teman egar liang kena aja busana jangan piana jangan iya jangan lo
Yen Ya ada nyamen padha ini di kumene beli. Buat kebagusan ya jeneng to beli. nyenanang nih. Ini mene. Cantut na buat. Milu ke nyen meme nih. Seribu. Nemen kengken nih beli. Sami jong nyongano karo satya bakti ring pamimpin Kliang ngajak magening. Mas Bicol, wedang sandik. Bedak. Bencek. Pas merebusan banulas lak kati gerang gedeng besik bencek. Nen bencap jabe lunas. Man ngelalat beli geneng bian beli. Layau ngelah ting orang. Nah. Mani masih sing ngayah mani tidur manis rumahnya. Man genengan apa man orang apa? Nah, apa ya benar. Nah. Re ayu re mlaku ning kunjungan ayu re dia coba bergolong sana sini saya cari hiburan jana juga enak digoyang apalagi ketemu perawan tinggi biar belang juga saya bernafsu cok dipikir lebih baik jadi bujangan daripada demen ngalih somah pisago cocok ya coba bangkit tuh marus saja syarat saja papan ning erang diame Padang pisago gadang padang irago subo jelek sajan padang pisago nak gadang lumlum padang irago tuh boligling teh jak ngelantur menjadi kengken pidap made jani
Kini do bapo. Pemekasan ni jani bapo. Bapo subenawa unduk tiang tiang merasa jengah kadang padewe kan bapo. Nah, yen to takon made kini. Sing buin bapo ngidang makebangan aja nih, seto. Dua ning mirip ben bapo subo panumayo. Ni ceng ranayang. Ane malu saja nak bapo yang makan cere dewek made. Unduke made ada di Kediri Raja, ane malu ane ngamat yang ibenaru tuah made. Seto. Sakewalo made kena. Kolo olo kabi sekang ban rakan ide i Gusti Putu Cupak. Ne jani Cupak tenenan dadi pemucuk pimpinan di Kediri Raja. Ampurong Yeni raga ngerarah pemimpin. Nah Allah ngerarah pemimpin itu wak. Ngalih sesaja nih kewa. Yen keto lantas paidak made menjadi kengken. Pemekasan ni jadi bapo. Jalan rebut jagat Kediri Raja. Alih jadi Kediri Raja. Setengah tiang. Ada apa jadi buen ada perang pelengkung perang undur. Lautan jalan. Yuk. Ini awal. Sinalak, sinaluk, sinapler, sinajar. Pekak ngejokuluk, bakat tojel ngejar. Tut, ngaya tut. Jalan beli. Dut. Kene banyak ada kira jodot. Liu banyak beli. Tutung ngaya kalau dut. Haru, liu besar banyak beli. Tutuk beli dut. Oh, jangan duduk beli ya. Ciduren dut. Iya, nanti. Janganlah nyamuk lah datang apa ban. Dut. Dut. Jangan beli. Ada Morris sih dut. Kayak muris beli. Tuh. Oh, sepurus. Oh tuh. Kapurit. Good evening. How are you? Very fine. Apa artinya? No way. Excuse me. Where you come from? What is your name? Bahas. Takon lo. Where you come from, sir? Oh, where? California. Oh, yes. Sinawang, California. Jujur beli. Amerika. Oh, Amerika. Excuse me. Where do you stay here? Where do you stay here? Ubud. Ubud itu. Johnny. Ubud. Ubud. You only die or you finish stay in Bali? You stay in Bali
Ya, business or holiday? Dikasih Dut. Tuh. Because my friend little bit crazy, sorry. I am sorry. Dut, Kang beli. kene gumi di kedira Di Dut. rajo beli. Rago memarahkan sini. So sukat irago ajak beli. Iringin dane ingura gede. Kudu coba. Wah, Wih, sing liang-liang kena Dut. sing amat liang boko jani beli. Apa ada? Apa ada? Ceklah. Cek caplok. Cik. Apa ada caplok. Cek keras. Cek. Dut, melu Dut. Adi ada tunang beli Dut. Ken. Dut. Ilu nyoman Dut. Oh mengkap ya beli. Ajak gending Dut ya. Gendang beli. Boleh ini Dut. Boleh ini Dut. Iloh nyaman muda iloh manuda beli Dung pak ding dung. sangka nyaman dabas muda beragam nyaman boleh nyenkel aja melaksana bali sing sanggup nampa dan ke lapis ageng Ding. cai bengai beli gitu noron erarero rencerero ndero reru retorero rero rero nurero nderero re raro rero dorarero tararo doak jigal Dut. Jangan loinan dua ke beli. Menggending anak-anak, liu anak-anak aja gending anak-anaknya. Anak. Ah. Jangan orang hidung kan orang hidung. Bisa orang itu. Cigrak nih Dut. Cangkrak. Pak ini ya beli. Hidung. Dung. Gerak tepat gerak nih Dut. Tepat. Pas. Dua mata saya, hidung saya satu. Ini hidung Oh, dung. kewah aja. Dung. Hidung saya satu, kaki saya dua, kiri dan kanan. Botawang sih beli jaket-jaket bangsa langsung sih bang. Makanya kapal mah gaya beli. Pas. Dut, Nangri. nih botang air sih gitu. Utang ini. Ensing tangkil sih dane. Oh. Jak memelod. Pada saatnya Ya. tua daya Hati yang tu. takela ha kolo takela ha kolo jadi takela Tangkil Dut. Beli ngoyong ini. Jangan pikir aja. Ngiring, listen to. si lempok
Tiang. Hakiki kono aduh ini gitu aja bagus. Niki ngaya di sadeng
Iya dah lihat kicret kalau di ada di aja. Cok jojo orang sading. Nah liang tiang di kiri sadeng gendan. Pada Caranya Dut. Cara Pak Ketut Sukerto. Pak tu kata nak sing lakuran kalau kan lakuran. Kan kurang tiang juang tu jangan. Brengsek. Kecil lah mang kalau. Saya tinggal kalau busa cek bahasa Inggris, cuma babat lagi doang bahasa Inggris. Ini ada di sana kodang-kodang tak kait jadi bocil baru pi. Bahasa Bali lah jadi ini ajakan bahasa jak bisa ajak Bali. Tak kengkel bisa bahasa Inggris. Bahasa Bali kan ampun di luar kepala yang tu. Luar kepala tu. Lagi luar kepala. Cik bisa bahasa Bali? Tulis Bali apa? Apa? Tulis Bali aja artinya namang. Cak artinya apa? Hai gini. Udah apa ada tu? Lo. Pas. Lo. Ya. Jadi kecak dur deh. Li. Mo. Nih, sih. Mo. Pas. Jadi kata gini. Mau lu. Reseti. Ya. Kunanya? Diang. Nyokok sini nyokok dan sing tadi cuma ngomong gitu nyokok. Betul aja gitu dah ni. Tunggu gigit teh. Cai nyokok. Cek ayah. Ada jadi ada. Ceknya keciurin kalau hidang deh. Ni menanggung brengsek ni sebenarnya. Untuk ibi kau bersai, potong ibi kita lihat. Beratnya mayang ibi. Dut, apa udang gitu? Pas kalau kasar dia jam dah kasar segera ngomong. Li. Saya suka raga jak beli ngiring dani ini bodoh dani. Tak raga bodoh barang. Keket ini akan kata aku mesti kita aja sekat kalau pada batu. Aman. Aman tenteram. Boy, aman. Sami takut dengan ni. Takut nyo. Man tajian lancar. Lancar. Boy, untuk tajan dia ramai terus. Menurut lancar. Tu cincot lagi tu. Keket jadi kecah sih barang. Ampun nak keras tu. Mudah sekolah keras. Ya ungkol mau pamit. Tut. Kena unduk asli tu. Nak bawa kena ni. Menyuul mak lu. Jam tes mana jam. Aja dia. Aja dia. Kalau jadi ni jongkal enggak. Tak negak dumun. Konen tu ngodar berdiri dumun. Okey tu. Kecil kebo cinta deh. Cekentan kedek ampun nak entan kedek nak entan sading Tak kecil dan malu. apa lo? Kita tar. Napi kerajang tu entan wawu cukup tuang entan. Jangan berantan kan? Lu sepa lagi mesti bangun dah saya mesti malu bukan caplok. Lu ai. Miki menu baru. Chinese food. Jukut debong food. Mesti food. Food makanan. Okey tu. Ben. Masakan Tut. Dia ada masakan Padang itu. Padang gajah. Padang legendok. Padang galak. Napi kerajaan tu lagi. Napi. Ayah kalau. Sate setan. Setan melihat mun. Kau tinggal ni mun. Kita tahu je. Melihat mun.
kayu nas. Nas hijau jak sesuatu lagi. Ada kita nak nemu ni. Pading. Kemedan kalau aman nih pading. Jadi sekarang kasih tahu aja sekarang. Ya, hiduplah rakyat kami di Kediri Raja selama ada sanding. Harus sama oke. Di antaranya jadi klik, gua pajak penceng berapa gua biru tinggal. Tapi, laksana.
Tut, jangan ngelak-ngelak nanti. Nanti tanya gini. Tuh, konsentrat kan. Aduh, manceleng aja. Ada tiga koden sih. Si cicing berangku kepe sama ayo, cicing pokoknya kalau bikin lakan cicing lain. Jadi kalau ini ngajang coba, ayo ampun, benar. Man, ada ben musuh kalau main di kodiri raja. Weh, kini asa adut. Apa asa anak cek cicing pogrong di jabodut. Nyen paning yang tahan kulo. Kulo kudang kulo semua mah kulo. Kulon api. Kulon pinang, kulon kerang. Ah, Nenek cicing mau berkerau di jabot sisi nyenye tuh tatasan. Doan. nyetut. Duduk, siako duduk. Si Rauning winten mesah malih. Sing ada paning. Betan winten maning. Woi jak. Mak nasan iki. Ya ganjangan perjalanan Ampun, Pak, asa niki, Duk. dan rerena Jago. Woi. Siro niki du. Sampun prapta maring margi gini Weh, cai dia mau buka pajak dia mau jenik. Apa lagi main ke pendirian raja? Kisah kawang ini ke raja. Ini budikat kolo ni. Bodi gagadan. Budikat keamanan satpam security. Bukan kan, kadang-kadang gagat orang du. Kaci tak kengket main. Dot mencentokan. Kenan du. ini nah bang bedeeng kay nyato taken ibo mampan kay ningah orto dini di gobag di Kediri Raja ada ane jani perang unur-unur perang pelengkuk ne mulo ane dot nang kay bang ibo Dong cai maro, cerobuto tu main kedat di maro ninga. Jak ngejoten bangke. Pada cai dot kengken. Hijau. kini pangseng cai lion raos lion munyilan sambung kancut cieman saja jawana dek pangseng percuma nyan bapo lautan nah jane lah cai madan supa ya nah jemak Jak wanem jana. kene agong di Kediri Raja tuh gudang proyek subah ama cai Cai liban munyi lan. Jak lawan tu. nah lautan Jak tukang tu. Jen saja ane putih, jen saja ane selam. Ini dengan, nah, cari, nah ya, nah, Ingken jak kalaan betet ni. bete itu mulo cager, mulo ngagan tuh anjing. Kado ngabo siap uling Banyuwangi. Mana sakit? Siap lolong apa cai? Badah, ingken itu main nangis ni. Lengan lupa. Bel jadi, kalau kasar bersiap. Nak boleh pindah cek balik. Bagi dawang ni adin kolon ni. Pada gerantang bagi dawang. Bekendan. Waduh, iki semua bungut tu. Hijau, janganlah hati jadi. Nah,
Mem tani. Arabot lah. Bos sadar ya bos. Ajen kolor ni cipang nawang. Kini nanti, apain kudang kengken masih ngalah rakos. Haji. Yang miluk leng dikit. Man kiken kedai dewa si. Sana jiran dan ciboli watai beli nanti. Pantain jangan beli mata keratu kena beli ini di kediri raja Ampuro jangan beli. Ayo sih murah. Dan yana niko male lawan. Sane makin sapu napi kayo murah. Man ini dewa kiken nu terus tu jangan beli. Do jadi dewa ingat nanti ciboli wah. Sane makin. Koriko beli murahan semua. Bawa jaga bagus si raja. Niko western. Perang. Kayak maro siapa sira? Sane bersedaya. Komandan ikut. Paksi kerdo. Ikut lah dos badangan langsung. Nah kini nyan beli agung. Apain kudang kengken tiang na rumah somo nyamo metugala ngajak beli sekewala. Ditu ada di gumi obak besi ada ane amadan perang lah kemo aja beli. Bangseng dini di keri raja beli musa asik dan tiang. Tiang. Baca kiken nu inut yang kolor. Nge, jelek baru mau dikot yang iring. Pangtan di luwung kan tiang memarahan. Benar. Kedai jadi dewa. Becek kan dewa kamal ratu di kediri raja. Beli pasti nak ada beli di sini. Beli ke Mekah. Jaga. Kau gancangan perjalannya dan rela. Mampan rakan luku jago sampun milar bumi gitu. Sana makin miring. Apiang bumi gede raja mang da becik, mang da lap da karya pemakin panjang. Jalan bapo ada jadi jalan dadap puri ini sob. Nah. Kowe corot ikang mono. Swastiastu. Om Santi eng situ. Nak sing bisa membudayakan nih. Gumi Jani Subo Gisang ngajak Mudang Putih. Om Swastiastu, Om Santi. Bisa jangan orang ajak balik. Panas basah. Manyus dingin, pedang-pedang rematit. Adam Sari bibis ngelah. Budi ngangga lah hati ke Gumi Satin ngangga. Opak sana aja ke Agus Joni ya. Ide pensiunnya Pak Agus gitu. Kalah bisa nyong menceki gitu ya. Dodo jani ngiding di pipes gitu. Tonen karo ancang negak semua daging pipes gitu. Lian caro Pak Mangku.
Pemenek kejer-kejer kena situ dah. Segeraku gitu. Sing mangku dini yang di kayangan daging bibes. Lah sarin sanang jemaknya. Dewa Agung. Aduh, pegak kalian celana. Sing amat liang pai depan dewek pitiang lamun dan jani. Ane cen rana. Ya dulet kok. Beli melana ngomong beli tulis masih timpal do beli macuntu dini orang mangku kini gitu nih tulis nak kau balik beli nih ngelap beli tadi balik-balikan aneh kan bisa ngajak ganggu mi balikku nih tuh bo Budi jadi ngorahan saja nyensengnya. Belet yang ngomong. Yang ngomong tuh beli mau tulisan ada nih nak masih orang. Pangda tersinggung nanya ningah ngungin beli kok itu. Donen beli suan ngomong jangkinya lo. Busan tuh beli. Nak kamu lencang itu je beli malun pesu. Sesuka bencang pesu beli. Ngopak nyamu dini disading orang cingala gambol nih. Cingak bo gamelan main. Kadang medalang geruh ki. Sekarang nyen usan nguru ada tincang. Nguruan jegio malu ni pesu tu. Takon beli kan akon sekarang malu. Panas bahasa. Yang subuh cai dengan lagi cingak kening gitu. Au. Lagutan ngajak dado yang main ngajak panasan. Sangseng takut. Ulian belilah ngelah tugelan madan cai apa ngerana ya najak cai ngaya setato gitu ya subuh nunasan itu di Bali Banjar woi begerang caplok ayam goreng dengel lah hati itu yang tadi take beli yang mulai cai uli disadengnya nekat rumah cai dia puan orain kurang cai ini ngainang dak sino pamitang iban cai di betaro yang guru matiang iban cai ini tuat bagus Aposan sangat cang ide si beli ya cek itu mungkin beli becang yang subuh cai nyak mati sama cai ini beli juga nyak cang mati sakit walo cang kata mitis kelenga-lenga tu beli cai itu mitis jadi apa cai itu mitis tu? Cang kada diulat kau urat cang matan beli pangingal masih beli mati. Ai siku ni cai gede tengok cai ni yang cai dah diulat beli nyak tu mitis tu dah siap beli tu dah siap dijaulat cetot cik tangkau cai tu tangkau adi apa cai bin ha? Ya cang mati ya diulat. Cang kada dilubak. Dijo bakal lubak atau mulai. Bakal alih cang. Caplok siap gitu. Caplok. Saka. Itu bakal beli. Dah dilubak cai. Beli tu mitian gendut. Tadi apa? Tadi kuluk. Mula lubak teguluk rakyat. Kini cara pasang beli gede bandut. Kelar jabau. Ini ya. Patuk gobo. Sak gigi dulu. Buka wan. Bani cing. Bani cai kau bagusi orang kau banci batu momo alih banyu mulai busan itu dulu di Bali Banjar dulu hangi ban cai jeneng cari cai lupa gitu iya dud yang beli Cara lupa beli. Ya saya begini orang cai orang tadi lupa besu lupa gitu busan orang cai itu dud itu di tebodo celeng nak lalep nih lah deh bertepuk pergi cara celeng sadal bag
Gaya kena. Gaya. Ya ne tampah dut. Haji Molas. Payu per kilo ni beli. Weh, doang do tampah na anggo kaung na. Kemudian jangan lebih bibit kene. Ya ne angon kaung telah bangkong mati. Pati bakal bandung ni beli. Weh, Ngawak ngomong. di jodoh kenuang. Dah, Lu mau tumben main ni beli. benar rago Sangat menakut. nakon beli. Benar we tak kau nak go. Dek. Yo lah we. Benar nih adik kini suk sepi samblong kini gumi apa ada nih dek. Akuang kawang cai ne puri opagosi. Adik kini sepi nih. Puri dini uya ajak gurdo. Ajak berdudo. Sing beli. Gurudo agung. Ni madan puri gobak besi. Neng ngajak sepi ni. Kuyak bani Garuda. Ada musuh. Pancai nama. Pe kene deh. Pucuk di cinta ulam tiba deh. Yang main nak iring dane Gusti Ngurah Putu Cupak ngutang-ngutang lampah. Nyenawang dane yang ngidang mati yang berdudo. Nyenawang beli. Cik, bareng saya bareng. Bareng. Mana dia? Rinli. Yang sing iriban ban goban kene dut. Bisa kalah ban gerudo. Iya lagi jenang ni basang ke sebuah caplok we ngon bertahan ketelun. Si malu ni caplok beli. Nah, itu orang sih gitu. And di pet yang ngidang dan mati yang gerudo nya bang sing sing yo Salah sangka apa dia ni? mana dia? Rinli. Donen kadirasa beli mau pengumuman dut. Saya marah ni cuba nomplok. Ulian ngedoang jiwa ni badi ditut. Yang cai menang. Satu. Kemadagang mato di video bagusi. Wih, Ali Rajo. Rajo. Ane nomor dua. Dados Prameswari. Oh, mana lo? Mana lo jagat? Di jamaah aja dia pernah kalah. Badah. Ane lulu sa konyang sinua. Siya ko sa ngidang ito nga na lulu kan. Dan jana-jana subong ating kenyal tangkiang sakit nanti itu ngang jana bat keliune. Mabat gen, lengkerang sana. Sajo. Kalau bana jumasing jatayan pekenone. Nah yang gitu ya orang desa gitu. Bang kelesen kal tangkil jang dane. Pengidang mati yang Garuda. Ah, orang. Medut, tangkilan itu. Jalan beli. Oh, wajah. Paksi jetayu ang usak asik puri aku paksi. Saksa dia.
iki lah ada Garuda tu jak gede kan. Ampun takut nak. Bani si kolongan mulai kawanan. Kembrak na yun daw. Tuy, yes kolon at mati to si jakot ikuran kolau eh. Ay jak, ni gadet tingkeng kan tu eh. Oh ni. Asya koji. Mangkin anu wong pekik datang pumarangki mari ngobagusi. Weh, ni ada jelema mata kok bagusi kinten. Yen kutuk prawira. Eki pagutan paksi jerayu maka. Weh, en ciwangen ni bo Garuda lawan. Cai Garuda. Do tidak ada jom. Saya bisa berkembang lagi tu perlu kalau sejak. Kalau melayu kan. Basta. Gek kata dia. Dok kata kalau. Saya nak tahu lagi lawan. Sambil mulai baru. Saksanya. Garuda sabun padam kan dan pada makin cakra hadiah tu nantian kalau tu man cewek cantik kecil ukuran tu jangan kok sudah ya la kebong kursi ale yo adik kalau makin hadiah benar bayar dia kalau hadiah pada mungkin bawa la Kang Yang piang kentan serap niki. Uya ada galung na.
Aduh agak masih dempang mangkin. Boleh tiang ayah dikiring ajang. Yang tan kentan tan betiang nawang peniki kentan plinge riki. Gas baja kan tiang boleh meriki. Makalut gas trikong ngelat yang kenal diki ya nut runo yang sing. Nu keto duri tuh jenis tuh orang nu yang saja nu yang seng bang ngaso bana tuh uningan bu tak ciro ya dan tuh wayang Suwarno uningan aduh busan lah dia kebiasaan tepuk asana bisa kan kaban ibana begitu atuh lah dia ya nu tila ganteng gitu atuh ya nino ben cule lamun kena bang ingatnya gitu kena kan kaban ibu kena apa jado nyule kengkan pak gede bapak tiang bu tuh ya dados mengenalan pak teng kengkan bapak kan sering kita nangkel kapuan ampun jelek kengke ya tiang nak bajang niki ye dados yang kayon dados bapaknya ireng jang kapuan sering bapak ya mereka kini subai rago ngireng itu wagong istri riki reng obak wasi to subat demen natia liang matimpal sebatem matimpal dadena liak kengken irago ini boleh ngayah itu wagong istri reng puri itu wagong istri na ayu cak jegeg lakon ada masih jelek no ya orang tek-tek nak budo ya orang budo nak tek-tek tuh coba kewah bana ngenah nih Rai tuh sesaja Rai memeri uyak tai nye tuh ratu sira memberi uyak tai menyinya orangnya budo tan tiang orang di nak budo dipuri entan kentan nyi duak saja na nyi aja mau bungut lanyuk gitu tentan lanjut bungut kengkean tiang nih kau ngentan matur Rai tiang menggelah pacang modal bos saya gonyi tuh atur banyak gelah tuh Rai sampun sami teratur niki ani lanang ane lanang sampun iko masilo ye do bang masilo gitu man ngenah lampu senternya ya nani istri tadi penean cokor gede ane istri nyongkok kentan penean cokor giges ngidang ke cokori dewa ya meneng cokor tuh masuk angin ini kok pang ada udara masuk Rai ya menggelah mekan medal tunang gelah do ditu kegelan gelah do ditu cokor dewa ngelah tunang mas Rike iya ngelah siro nih kau beli ketut bang pentan apa pesang beli ketat Rike bu iya dangin rumah na tangi rumah dijo nih kau nih dangin puronya beli ketut rimonya nada ando mengecewakan orang kan tonton cokor dewa adaan beli ketut rimo kalau kayak yang Jani saya donan rimo doh ampun kentan cokor dewa jangan ngai kan no Rai tiang nyai mai ngatur ayah Ingat. supo bang pendo man pico yang ngaya mau bersih kena malu duduk luluan duduk detail malu detail nuto luhur yang mangken ay bener pang kedas man bersih bikin gelah medal aduh nih bakewah bana kini ngajak dua gong istri budo
Yang sing tuwa ta niraga kalau pao. Yang tuwa ta niraga pas lebihan nyemak gae. Dah lebihan munyi ngalen duduk luluane. Luwo yang udah luwo. Ada semago menggede kali dewe. Bo duduk nyi luluane. Ampun. Perhatian. Pemulung dilarang masuk. Jangan bisa kentan. Mengken dong, sap lah. Cokot dewa tidak mau mulung niki. Sap marungai perhatian kaden dewa awal muani to. Gede apa sembunyi ku jangan no. Rai. Rai. Tiang. Nyi madapkan penonton pengkenyong manis nyi. Makenyar. Ampun. Makenyar ke penonton, Ba. Ampun. Sebab kita tataan limanya. Kata lima kencan itu. Ba tataan limanya. Ampun. Dengklengan batasnya. Atuh ratu, saya cerai lamper ya tiang. Mesti nengkleng liap lalaya. Ampun. Sebarai. Ampun. Ainge semeton di tiang sarang sami. Puniki ide sarai natan wenten api nak tewas nekta jumana ican jo jinasi rupiah. Atuh ratu kok dewa tan mau tuwe jina niki ngajak penyeruan. Aja nih kita ngujang orang oren gelah nyinya do. Rai. Yang di penyeruan toh. Rai. Iya. Gelah pacang medal. Inge durosan medal. Ayo. Pasangane hare asana Apa ya tonton pak keteng ngiyang duros ratu dageng dia sampe siaga riki dam nam Ikan Rai, lang kejut, aduh sekejut ya mana penjegek lah. tan nanti pada riki di Konyang orang jegek, runo busan diduri orang jegek kan bosnya, jegek, masa sih, jegek nih, bagus, busan baru bagus, jegek nih, jegek, oh jegek. penontonnya orang bagus atau orang jegek tak kengke sekolah niki Engke nih. Runo mulan kentan, mau cintaan ditolak, Riki mau dia ngewales toh. Cen orang betul salah nih. Niki nak aksesoris gitu loh. Kasubuh orang gelap busan. Do bareng masalahnya ke sadeng bo kita. Bengkong masih nutup. pas kentan yang cukup rewanya nasi tok bisi kebat mau kebet gitu Bo kita gedak pasang gelah di duri segitu. Cuman tali plastik ketegol pun kurino masih kena. Kenapa ibu-ibu jegak dang jegak? Iya iyalah, masa iya dong. Betawang tak sedot. Pasti, oh nikah ampunan mudang batik ya. Marot yang ingat. Guys, ingat ajak tante. Kan ngangat bin 5 tali di gatsua. Marun oleh potong badan kan bo. Aduh, tergiur laki-laki ya.
potong badan dia lu Yang nare potongan badan beceng Nya ser badan celeng. Kalian tuh mau nanya, nih kok apa nih di kalau? Iya nak muluk kita. Coba deh, wah bang aja, mungkin nak mau aluang lah. Yang tadi selebritis tuh ngitan nak muluk kita, nyo nak ngiriang selebritis lenyi selebrak kini. Nih dewarata. Mana sih lah bang aja, bang berat dah. Coba jegeknya sih gitu, yang alih muat anteng yang nak jegek ngirus ke jagot, niki ngirus ke jet gitu doh. Yang kan buah nyantoh, Ngirus dewa nyancat tiang, kok dewa yang kan kok alat terem bangsa kan. Iya, nih pemadan PKK nuangnya. PKK nabi. Padat, kental, kesan gitu. Pantai kan lu kengkenten ya. Iya, nak mulai kita. Rai, Tiang. ngena dari aja nih. Goyang nabi nih kau. Iya, nak goyang apa? Ada yang menjah di kau dewa. Ya, tulisan. Stop. Weh, orang kita yang kedek-kedek mau kelepot dalin delano mana? Tani kok sedang. Weh, go sami sih nyami gitu. Kamu kejang dia musano. Cacat-cacat gitu, mungkin cacat-cacat gitu, walaupun sing bisa ngai panak, nak yang bisa bikin enak. Tak sedot. Dan juari yang bikin kuning, yeah. Nak suhun di tiang wendan reki, gurun di tiang wendan reki, kuning. Siro gurun tiang ini nama nak gua, yeah. Pak Nengah Suarco. Niko senior tiang lah tinggal tu raya reki tu dikina kumis seni tu. Tiada rai. Adik kita nyingah kita kan ni. Oke, kan yang macam kau dewa melingsan tu yang barang melingsan saya yang muyang dan yang berat. Rai. Mau foto malu rai. Action. Yang di makanya macam apa? Rai. Kan kau dewa motor, jangan bawa action. Yeah. Oh tuh, aduh, terkejut ya Maru Niko motor terkejut ya. Tak dua main lampu, medur blade, beten Niko bebelut. Hai, yang Maru di makenyer tiang nyak seru binatang film. Selebritis ani di kendan Niko, ani di film-film tu apa dah tu? Oh bintang film. Bintang film. Mai malu. Yang derah nge, yang seru di Jakarta Bella Sapira. Yang niki uneng Bella Sungkawa. Wah, nak jelek-jelek mai pada kuasa rakyat baluok. Kau dewa pengangkanin. Ajan man kita semuanya. Itu ada karya naik. Pada picong siap. Nya nasan duko kenton.
Nyi kan paraan gelas sayang nyi. Ampun ya. Nyampat nyi sing bangla. Ampun kedas. Manteng ten bang tiang niki. Nyakan ten kayak medar sing bang. Kakeknya wow keren. Uneng kerangka tulen. Kentan ngelah bos tebit nih kok. Gak ega nih cien penyeruan ya. Boga do diajam kebang-kebang no. Enggian terus mau pak bana. Kok Bener. kata selalu biar kaca ngaluau. Kebang bener. Bi icung nak sing ngerti icung. Aduh. Yang mau nido alit-alit niki aduh. Gos ampun ngeranjang ya niki ampun. Ampun masuk. Ampun kelas kuda. Mas kita gas. Hah? Weh, ternyata kelas 7. Kelas kuda guys. Kelas 1. Kelas 1 SMA. SMP. Namanya siapa? Weh adik kenten mesot niki siro taok. Weh gos alit-alit sampun lah ipah. Mimi mau cenik ampun lah ipah wah dong. Aduh pasti ngelah motor mio cuma nange. Ini motor mio. Yes yang misi gigi. Ngalu alit-alit alus nah nih kok naik. Jadi sih gini. Ngatur ayah malu dini menying ujang bisa nyi kita kan nyi uling duni mi marut yang ngajak kepuargan dan ampunang bungang itu aduh Kentan jekor dewa kenyal diang mana tuh bas ngaya gan orang jekor dewa yang duni piring umarai keni umarai. Hai jadi ngayah ujangnya bisa kita nak malu yang megeneng yang ujang Mangken alit-alit ya ibu-ibu niki ampun. oh kita Ya. pangten kiap nih Kiap nggih. pangten arep hai Yang megeneng teman nge sarangnya nge megeneng gede napi-napi. geneng napi geneng Bali napi cen genengan rok napi pop cen lungan rok aja pop apa luang ne napi luang ne cen lungan pop aja lungan rok adik kita alung ngeplan No, na tekan taken ko dewa kenta ti jagala pa na nyawan. aduh aman kita nying musik enak Yes. nge mungkin tiang ayah mageneng mun nge iya jelek begini nyan keadaan tiang uneng iya ani malam api nama malam tapi siang Sore. yang malam Susi kalau malam uneng nama tiang Susi aman siang Susianto Susianto dari Solo ke sini jualan bakso ditomplok puso lalu mengasuh mengeneng Ya, durasa perkenalkan biasa, ya. Dek Ulu Ini cocok sambung. dukung tiangnya Saya lupa tak lupa na menta na cokot dewa. kan genten harus didukung kirimin tiang es krim SMS Lurus pa di kamu nungguin. musik Iya. Me penabuh tumen jani tiang nepuin penabuh kita deh ratu Gelis tadi kau libur nonton Nih. kiak. Nabuh ni kau tu nyamun apa? kumis na penabuh rata berkumis tuh ani bengong bandiana kan itu mau gamon tenang nina uling kini meme ratu bungun nyaplok rokok tuh ambur namanya apa karena penabuh rokok nama Tapi ni kau. ben ngabor rokok yo yang segitu sih Ada dia cokor dewa ngicil rokok. pangunyo nak jak liu kalau ngaya sih itu pangunyo man Nggih, aya terus na ni kau. musik Maro tiang merasa Seken
Weh itu tepuk tangan. Anup-anup ketok kepung ciceng tiangnya. Aduh, kali kamu gede urusan. Wawanin musik action. Maro di tiang meraso sekon pitu dorarama pilih ngale soma pang bisa ngemang-ama saja luwenge ibidan dugase matunangan disu banengan dan marongana bikasne jole soma ema mitro soma ema mitro soma ema mitro tiang miluk itu Sa, di kalau bisa coba dewa. Salah pemikra. Baik, Ya, ucur-ucur aja begini. tapi Niko, Beli susu ke mau ketojan dong. tapi Niko. Wah, jarang pertama bawasan. Ye, jangan kalau elan kalau lagi. Lek tadi Ini gimana? kita satu dua gong. Ada kura-kura ninya. Soleh-soleh, kok ya? Nih, Rai. Ya. Niki ampun pasti uli Kamboja niki dah. Bisa kira satu dua gong. Kamboja, kambing bojok jarang. Alu apa Aduh, tuh? apa toh? Lu malu kan lu. Tut, Weh, main orang alu, ani sekelot niki buat tiang nawang, ni tiang alu niko lelasan ya. Halo. tak kodut, kalau nak pajang kini tut. Waduh, Hei, hei, kata kau nak kowe. Kerja. Ais, Nada nek. tadi cek kenyat ke. Tuh. Ini Dewa Ratu paling sengot pesak mama. Tuh, saat nenek besak Niko. gitu gitu. Hujan, hujan. Kenapa? Yang hujan turun lagi ya. Weh, Ya, bisa masa megendengan. Dewa Ratu igranong bisa masih pedek. Jero nak lanang siro niki cak wenten nak cegek bajang meklenting. Ngali hujan. Anak lanang di tiang nawagan. Di tiang wanta Raden Dewi. Haji. Dong dewa dia selia dewa. Baik. Sampai siro. Hei, Satu dua gong. dia mau nato cak nafsu jatuh. Dia dewa. Rai. Ini nangkal Niki hadiah. Rai. Aro Dewa Ratu. Engke aja. Cenya pipian kelar dibungut ke gitu tuh. Iya, nih tiang dua gong istri. Gong istri. Nih Rai. Baik. Dong. Jak rayu nak. Ya keluar. Ada gendeng tu. Mana? Ngali. Karena Wah, masih megendeng bunga. engkaulah janda subah pangklu. Weh, jana pang telu. Jana pangklu nyen orang jana pangklu. Ye, dia nak bajang-bajang ting. Weh, bang ting. Bajang gentangnya korang jana pang telu. Awak ngomongnya mot yang nyelayan. Zaman jani tekenin pida nak lo kewa bali mengalir. Jani zaman subuh edan. Anak alo ngajain beli pesi. Kadang-kadang buah bonine mali bungka di bualu.
bajang-bajang caranya ini maro buka sing misi bulu. Man muka layar Drago. Rai. Kiana. Adi tawang. Celulur di Margorano. Maroslo sing mecelano kita. Balas Rai. Ada ngawak bali mamunyi ngae bajang tiang semaji anyalekan anak dogen bisa beli angsap dogen tingkat pedidi jajo selo sumpeng kelati bubo sagu anyo netuna subo tua masih demen makedi. Turun terjadi nak mulu kita. Caco Kino, Caco Uli. Ada. Satu. Angan aturan bojong. Gede-gede. Ilok nyomong, to ilok sombong, dipanggil sama dateng, dipanggil karena bolong. Serba bolo. Beli duren ke pasar malam. Beli rok warnanya selam. Beli sajo keren kayak bintang film. Baru disorot saro pojok selem. Apa jurit membahasa lumna? Artinya Apa itu? Dan bagi depok aronya. Engkau si putri sinden panggung, abang kesini. Putri anak Aduh. Dijo ya bakat gendeng ke kita. Weh, pindah melemah sama orangnya. Tuh. Enak, guys. Jok Ratu. lolos nih nyanyi. Jaknya ngedan, Banyaknya. enbong orangnya melinggih. Nyen kadena. Uut Permatasari. Saya si putri tepen panggung. Apa sih? Gini. Play. Si putri sinen panggung. Play niko. Si putri cara bangkung. Bangkok. Weh, yang sing uli badong, yang uli beleleng, yang sing segar bangkong, yang segar celeng. Nen anda sana pi mani to bung menek kuintal ulas to. Yang sing diperang kejaman bangsung ya. Sekanduknya apa sih nak hadiah ampun di pengoreng, di pengoreng. Hadiah napa? Mangkin di dungon. Jaga ada hadiah. Kadang tiang jero tiang piala bergilir. Kadang piala bergilir. Saya ngajak mau wow. Mana kedua go? Sinta ditolak dan dukun bergerak. Kene nanti. Pasumayan Ajin Dewa ini di Gobak Usi. Yang jok ngidang mati yang yoy padudo. Mana tak jok malat ya. Weh, gurudo kena bungut bues. Garudo kena berdok. Orang Gerudo apa sih bisa? Bergerak kata. Mana keke Dewa. Ngiring beli. Tadi wago niki kone minat angomada memusuh cokor dewa. Dong Kenapa nih. niki nge? Jani bukan dendang caplok kaldo. Beli nan malu ado dewa ratu. Yang niki kalau ngediang kurnan konet yang beleng yo maluan beleng. Wah patuh apa center gitu yang ngajum wae. Oh, saya cocok. Ay, bapak, ampai cakala. Tuh, Milu rai tulung. Nanti galak kenton nah ya. Ani. Cokor dewa bang anu bang galak. Ngajum nih ci. Pasti nyuang mo. pas. Si domo patuh manja dua dom. Aduh, Ampun nyak na, ibur jangan pun atu malih bos. Nyak dak tan na rumun Keke bentanan. Dewa ngiring. Aduh.
beli ngurah. Ngetor rezeki. Ngurah putung. Kayak gini. Putu jumpa. Permisi ke ngurah. Mana keken. Yang kentan di semayan ajen di tiang do. Benar. Kujang terpaksa aja do. Wah. Lah. Ampun nya tuh. Hibur yang melihat tuh. Hibur. Hibur. Nak gelam mulu dua. Ngapo ngikal joget, ngikal apa ketadi? Male bos tinggal joget niki hiburan temu yang mau diraih pengten. Oh gitu. Libur ke dewa kan. Men liburan apa kal cik gae? Orang apa kan jadi kali libur sen jane. Sekarang gong gamal libur niko. Ramoyano gae Ramoyano. Oke, tan Dewi Sito. Ramo. Cibojok. ampun niki. Mengkengken menabat Mana sabun sumayo, sabun apiang, biar bodoh, biar kengken jelek nah. Pas itu sekor dewa pun ngambil. Nah raya mengketo engken menyanyi. Ibu sekor dewa. Oh gitu. Paktan suntut sayur, mangkin, ibu gitu banyak. Oh gitu. Ya. Tapi kudia anda ngentan, nampun jodoh ada anak. Aku jodoh, dan nanti tadi kau keledang. Memekas ke dua duno tuh. Kadang nangya mangkin tuh. Siro kan rumah mau. Mi ratun naging ibeng san siro tuh. Ani mudang batek sana sana. Iya, adik itu. Mangingang cokot dewat yang aku ibeng. Mantan kentan cokot dewat sedek. Weh bos.
nuwun Cokore Dewa. Bener kan, Jani? Mangke sampun jantos sing entuk rakor ikori puri durusan Cokore Dewa margi Ratu Wagung. Kemudian tobaga panjangan Nah iki durusan Cokore Dewa margi Ratu Wagung. eneng didoreng doji Nah iki jalan kali godam Nah iki durusan Cokore Dewa margi yang Joarita nanto siro menangki Muari wantaning penepi siring jagat kediri rajo Wah mijil tegap hiro raksasa bergulu Manusia Ruk ikanang jagat sedayu Tonton ya teki raksasa bergulu suang apua katon suan hurungan untuk kita pinjah pinjah buah kita Kadirasa ban bapo Marot tigang sasih nyen made ngedek atau dini dikiri raja kue nado ante ibu naru weh bapo merasa jengah bangsa ngalang becek gue pikiran lan lautan berjalan iya Tapi daging nawa ke tiang jero wong alas. So durung di tiang lantur pemargi. Sapo sira ugi jero dados purun nganak pemargi di tiang jero. Cai jelemo mata aja dado. Sini nah. Bang Ibu nawang kais yang adolen tuah raksasa bergulu mulo ante ibu naru mulo musuh cai pang ibu nawang benih coba
dok subo bapo. Potawangnya mulan nem sotia bapo. Ibor gulo cai. Mulo cai ngalaran. Ayo ogek dini dukumin nah. Ibo sing mekelona bakal pragat. Banget. Ibo yang bermenang. Ini bikas saya. Mati-mati wong podoso cai. Tan wang ini pejah nih. Mampan kita agung dosa kurang pati. Woi, stop. Teh cai madane kerantang. Nuane paban cai ne doh. Subo cai ngajotan. Bangke menah kene nah. Ne pangi penawang, ne mulo tetadain cai ne. Dek, paseng lian raos. Samongun kajat mandine. Yen sajo mandi perwiro. Nah bampo, lautan. Nah, Dani adenan. Don ibu kedek ngakak nah. Apen cai bisa mekabar di langit pelong. Kelanjang kai petena. Deh. Ngiring jai. Picani doang ya. Yang opiam apa? Nah. Ya no cai ngapain pasir. Sakado. Ireng jatuna seri ida sang ida waso. Mang do sepisanang pejah. Manyeng sang yang tigo sakti. Saksado.